Okay, Díomh agus fáilte chuig an Measúnú Leanúnach dó. So tá an Measúnú le déanamh goibh be muidir dul tríd an second, agus an sin tá ceisne le ragart a goibh forms. So tá gachrod leagcheamach mar ceartíomh, gná form, an sin tá na ceisne agus an talta tain sé leis, an sin agus in í sin alta trí, tá sé scríomh sin freisin. Chomh maith le sin be an PowerPoint seo nó an PDF de seo fáil díobh tríd an rifost agus an OneNote freisin. Níl siad suas go fáil tuisnach bhfuil mé géirí gur déanann aine an ceacht seo so le bhfuil gach duine ré de an déirding. So le sin ráid is féidir an féchant na ceisne agus béas chuin cadatá ag tastal. So náilta hain camúid rá. Tá tatúna agus tré curp fashionanta I measc daoine óga. Cad iad na buill den curp de réir an alt is mó atá san aisiún le haghaidh. So tatúna agus tré curp. Na tá siad sna grá tré curp an sin ach tá mise an fuclatá gomsa ná puile. So feicmuid. So sin bíon tromlach tuismóthir míthásta nuair iarrainn ar chuid páistí cead orthú tatú aáil nó tré chur ina churp. Tá sin tá spásach tá sin. Cad iad na hargántaí a bhíonn ag na tuismóthirí. Agus an sin, cén chuí a nícan daoine óga as tatúna agus tré ina churp. Agus an sin éiríonn le daoine óga nar bhí seach nuair go minic agus iad san ar malachadí an stúdio tatúna agus tré curp, cad iad na ceisne a chuireann siad orthú féin. So tá sin sa alta trí in alta trí. So nuair tá sé críochna send me agus submit agus sin é de inniu. So anis rachmuid tríd an text. So rachmuid tríd anis agus tásúla gom go rachi an, yeah. So seo an text agus seo an folklór díobh. So it's tatúna agus polta. So sin tré curp nó pe rud a gléisiad orthú. But sin an folklór daim siad mise sa folklór. So tattoos and piercings die neue Mode. So Mode sin an Germanisch Fashion. So tattoos und piercings sind die Mode van sagen wir ja mit an pian jarag agus so sind die Mode Modeerscheinung des neuen Jahrhunderts. So tá siad fashion na hura don Jahrhundert nua. Okay, so ó gá bhíle ará is dóilm go siad na kaint faoi nunad níag nó gní. Tattoos auf dem Arm, den Knöchel und dem Rücken. So tattoos an Arm, tá an ghail give the sin, dem Knöchel sin an routine, oder auf dem Rücken, so an Rück sin an Drim, because sin tev here the sin cat so zurück is nar tatuig dul arash rudegen, so tatuig dul the grim thing, because tatuig casa timple, so sin Rück. Piercings im Ohr, in der Nase oder der Zunge oder im Bauchnebel sind populär. So Ohr, sin genau áit current to die piercings. In der Nase, an sin seo an Nase. Der Zunge, níl an Zunge le egal, ach bíon an Zunge an sin an tanga. Oder im Bauchnebel, agus buchas de dia níl an Bauchnebel le fecal. So an Bauchnebel sin an imlecán. Sind populär. Now, níl am géirí an focal populär ecal scrífa goibh focal populär sin tá mór éileh nó tá tór mátá si bheith caint faoi. So, we'll ahrig an da glas. So dann auch, viele Jugendliche stellen ihren Eltern die gleiche Frage. So, eine Frage stellen sin cur ceist. So, cur sin an ceist. An ceist céine. Cur a lán din yoga an ceist céine an tishti. Darf ich ein Tattoo oder Piercing haben? An will ceadagum. Darf ich zur Toilette gehen? Will ceadagum. Darf ich ein Tattoo haben? Die meisten Eltern antworten ohne zu sorgen mit. Ohne zu sorgen. So sorgen sin mulle doracht. So ohne sorgen gan mulle doracht.
So fragrin siad loihrach. So ní gádóid smuoinemh faoi fiú. 9. Und dann nutzt alles Bitten und Betten nicht. Now, it's frása é sin in áíire. Bitten und Betten sin impig agus ceistú. Und nutzen sin úsáid, ach sa cá seo cílíonn an frása seo, agus an sin níl ein pointe as ceistena nó impig be. So níl ein pointe to beg and cry, beg and borrow is dóil ní aistríonn sé go éon teang eile, but just níl ein pointe ceiste chur níos mó in áireamh. Die Gründe sind klar, tá na Kuschene soller. Die Eltern sagen, so kann der natürlich mal, das ist hässlich. So hässlich, grane. Und auch gefährlich, gefährlichen Don Sherrock. Du bekommst Narben. So Narben sind an Kolm. So ma buinen tu na fáni nu rodeigen. Betu fagel le polegen I the hrón nu. Ma find tu ceann beidir, an ceann sús an seo nu an ceann I the béal. An sin, sure betu fagel le narben, betu fagel le kolm. Wenn du älter bist, findest du es garantiert nicht mehr schön. So, nur tá tú älter níos sinna, gealam ditch, go mahawi tú go nachhfuil sé jazz níos mó. Aber viele Jugendliche machen es trotzdem. So trotzdem sin ré vocal agus cílíonn si sin in anion. Den si sin in anion é seo. So sin rachmuid go dtí an da eile blau. Dann das Problem Geld. Agus an sin an Vibe airgid. Es ist teuer. Tá sé kostesach. Soll man Taschengeld sparen? So, corde dinne Taschengeld ahoal, jobben, postal, auf Weihnachten warten, vannacht an nullig, auf dem Weg zum Piercing-Studio, so schon am Piercing-Studio, an Studio-Pulla, kommt dann manchmal doch Angst auf, Angst schon agle, oder Tagen an agle. Wird es wehtun, an merksche Pimver? Wie muss ich es sauber halten? Kein Krieger fällt Ahmad sauber. So kann ich an Focal nicht actually am Turtle Focal Shindiv. Because will an Focal Shin Rose give Trash Corona agus for lava. Focal saubere Hände. Was passiert, wenn ich eine Infektion bekomme? So schön Jon Auto. Was werden die Freunde denken? So schön ein Arsch Garish freshen. Was werden die Freunde denken? Okay, so le shin we keep each. So le shin janta is féidir live dulisteach chuig an firm brew an nosk nu oscalé an OneNote agus an sin fragart na ceiste na híos. Brewer submit agus sin an Measúnú Leanúnach denta don